Ilut ta reverse wazo se avel in na bon ni hupa. Tunin zong masang abang in haubung la isa azingu LEISET nu mang jongleh CHRISTA KANEI ti lahi ahong kisim do lona Athusim chom cha anangai khom ket te. Hechui pathen ba chaila ahong do na asem nu Catherine Jane kitinu Athusim chole ahin sim do lona azi chu thu te in akimu do be pon hilla ala chengle achidan hi evetle Catherine Jane in ahin khwa ahin nasata amhim khat hina a ke mai tu pin tin het lo akon CHRISTA a ki ngai za pathen a ki song a hi dan mu chi thezin aum in a hi Catherine Jane in LEISET hi mang hallang chim jongleh muthim gam ol namun lo thagaw hlep in jing jongleh CHRISTA KANEI LEISET phe mang kiting ni chom khat dinga pe kalung a mang jing han CHRISTA KANEI hin ho zan mang tabang chom ka a bai ta ding LEISET hin ho kalung a ka gel chum mang han mil tang e kin jesu bo ka hinna CHRISTA KANEI ti a anasu dan hi evetle thil tam pi he do theizin aum in hi Athusim achom lampe na saiding in Catherine Jane kitinu hi pakai kum sang khat zage somni la khat olha ni sim khat nin kelsu kiti Scotland gam a na pe min a hi apa robat lunde hi kelsu man ading a million milal minister khat an hi anu min hi Mary Gray akiti alhang pin ahong kon a insung hi hauna tongte a hi win a hi pakai kum sang khat zage somni la thum kom in Reverend Horatius Bonner kitipato ani kicheng hon in hi ain nei pu chu hi chlai phat khang adinga chu Scottish pathen to say zaila sun min thang a het an hi kum som li ling set anadam khom hon in hi pathen a kon golu chate ko an nei hon in hi chila achut nga in anamolem san hon in nasata in anapona he hon in hi Catherine Jane chun hiti chun kum som li veng veng chu ai nei pu pathen lengam na to na achun azo chan in anaki thopi sing in agal sa na anasata in pan analazing in hi atho ha asat alungim ahoi sat le alan hozo se kilung khatta in anaki ngai jam topi sil hon in ade in acha te nga in anadal ha uchu amanu deng in pogi ha asa asal he in hi numei hi na lung thom hauna Although na le gan the ha asat na ain nei pu aki thopi na lam chom ma aha asat ho chu ki zo sa lovin CHRISTA anei dan chu mu chi the hi dan ale kha su na kon e hin ho a ato ho le aga zo dan mu do thezin au ni hi hichi anasu chu sangkha zage somli li kum chun an nei pu le khabu songs of the wilderness achun so do in anom in hi ala kai chu Theodore Action Perkin 1831 to 1912 in Anasim do in Mistress Bonner Catherine Jane Jong ain nei pu sang in kum nga ma in pakai kum sang kha zage somge leli olhana sim thumnin Edinburgh Kupi Scotland gam a LEISET nu ho na baitan hi hinla ama thita jongle ahin ho to sima kul anasut do hi chi lahi LEISET nu mang jongle CHRISTA KANEI ti hi chulta lawa LEISET dam lai sunga ta sancha Christian te ding a thagaw lungmon na harna hung pangjing pathen ba chaila khachu ang hizing tan hi LEISET nop mang jongleh CHRISTA KANEI LEISET hi chim jongleh CHRISTA KANEI lungnut ta angai jose pathen pathen na bu izin kaw han akit na Athusim ka in mukit ka asewin na bon mang pala chabe